Pa ne znam ti, znaš, da Narodna stranka kao drži neku poziciju desnog centra i... Na papiru. Ko je desni centar? Ponoš, koji je za NATO pakt. Vuk, koji je polubošnjak. Ne volim da se Ovo je deo audio zapisa koji je osvanuo na društvenim mrežama u kojem dojučerašnji potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović vređa predsjednika te stranke Vuka Jeremića i to na osnovu porekla njegove porodice. U razgovoru sa nepoznatim muškarcem Jovanović, inače dugogodišnji najbliži saradnik Vuka Jeremića, govori o lideru stranke Slobode i pravde Draganu Đilasu i pristupanju njegovoj stranci. Jovanović je za Slobodnu televiziju rekao da je snimak za koji tvrdi da je prepakovan poslao na analizu, kao i da će dopustiti iživljavanje nad njim, jer, kako navodi, i to je za ljude. Bivši potpredsjednik Narodne stranke kazao je da će sačekati rezultate analize snimka, a u međuvremenu posmatrati ko se krije iza ove kampanje. U međuvremenu pojavio se još jedan snimak u kom se dotakao i potpredsjednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić. Nisi mi pokazivao Marinikinu poruku da Marinika kaže ovo je skeč stranke. Sjedili smo zajedno. Da nema te stranke, Marinika bi bila kuratna bi se... Upitana za komentar, Marinika Tepić na današnjoj konferenciji održanoj povodom jučerašnjeg incidenta ispred Telekoma izbegla je direktan odgovor smatrajući da to nije tema od javnog interesa. Na snimku se čuje kako nepoznati muškarac podsjeća Jovanovića da je Marinika u SMS poruci svoju stranku nazvala skeč strankom. Dina Cepenja, Slobodna televizija, moje poštovanje. Kako komentarišete audio snimak koji se pojavio, a u kojem učestvuje Nikola Jovanović? Verujem da znate o čemu pričamo. Danas se pojavio novi snimak u kojem se pominjete vi. Pa pošto je prilično neprijatno, da li da citiram ili znate o čemu pričam pa ćete iskomentarisati? Moram da kažem da mi je prilično krivo da vam u celoj ovoj priči o pljački, aferi, pretnjama, maltretiranju, šikaniranju bilo kog čoveka, pa makar i mene, na ovom mestu gde smo se danas našli, da vam je to najbitnije. Ne mogu da komentarišem, Nikola Jovanović nije član stranke Slobode i pravde i morate da pitate njega, mislim da je najbolje da se on izjasni o tome, ja zaista ne mogu da komentarišem šta neko drugi priča u kafani. Potražili smo komentar i od Miroslava Aleksića iz Narodne stranke koji je šokiran rečima bivše kolege o lideru te partije Vuku Jeremiću. Ja zaista moram priznati da sam apsolutno šokiran time što sam čuo, zato što sam ja sa njim bio ne samo kolega, nego i prijatelji, provodili smo dugo vremena zajedno, i ja i drugi kolege iz Narodne stranke i prosto teško mi da komentarišem to. Ovi audio snimci objavljeni su na YouTube kanalu Luka Laban. Inače, u čuvenom komadu Profesionalac Dušana Kovačevića iz 1989. godine pojavljuje se lik Luke Labana koji je bivši agent Srpske službe bezbednosti. Da li je ovo aluzija na uključenost drugih faktora u ove događaje ili puka slučajnost, ostaje nejasno. Milica Strahinić, Slobodna televizija.